kaɓoyi falamma fasala nde yalti ɗaalutu yaltidi bil junuudi e konuuji ɓe gummi baytil muqaddas nden ko sahaa nguleeki cattuki ceeɗu polom ɓe gummi baytil muqaddasi eɓe ɗomɗi ɓe ngala ndiyam te gooto fof ɗo woni ɗo wawa haydarade Allah e ɗomka o wiɓe aɗen jaha paaɗe ko ari ha eɗen kaɓoya e hefere to jeheten ɗo caangol ndiyam nana hakkunde ɗo e toon hay goto wata yara hen te kadi caangol ngol ɓuɓde mum alata haaɗi ene ɓuuɓi ɓuɓgolɓe ɓurti te kadi eɓe ɗomɗi ɗomka kadi ene ɓurti te kadi ɓe mbiyama kadi oɗo ɓe jara hen te kadi ɓe mbawa yaade kadi ɓe rewani e caangol Allah wi hoto jare kala mon jarɗo hen a wattata ɗum hulɓinaji aɗa maayi ɗomka ndewa e ndiyam ɓuuɓɗam juuwa hen ene ɓuuɓi ne weeli aɗa maayi ɗomka mbasa yerde jarabi de inna allaha mubtalikum bi nahari Allah ene jarri boro on caangol nana yeeso caangol woni hakkude ordon e Palestine ɗon caangol ngol woni faman shariba minhu kala mo yari e maggol falaysa minni on rewata e am kanko lamɗo o wiɓe noon wa man lam yad'amuhu kala mo meeɗani e maggol haydara fa innahu minni on koye rewoɓe am jeeya illa man igtarafa so wona befƴiɗo harfatan wefƴande walla hurfatan fof ne sella yedi hi junngo mum waɗani seeɗ gotol tan waɗe huno ko yaha on kam ene yaafe wa amma jarɗo ha ɗom ɗiti wattata ɓe ngare caangol haadema ɓe yettade caangol go fof ne sayta Allah e ɗom ka ɓe ngare caangol ɓe jari go fof yari ha ɗom ɗiti mi ɗum ko kecce min ma e ɗom ka min mbirtonima seeɗa illa qalilan minhum so wona seeɗa cetta o noon ɓen mbaɗiren ko wefƴande junngo mbaɗe konuɗe jeehi ɓen ɗum ɗitani keɓe capanɗe jeeɗiɗi ujunere neɗɗo mo gonno kamɓe fof ɓe jeeri ha heddi temedde tato e sappo e tato Allahu akbar falamma jawaza hunde ɓe tacci caangol huwa kanko ɗaaluta walladina amanu maahu e julɓe ɓe o wondi ɓe tacci temedde tato e sappo e tato fa qaalu walla qaalu yarnoɓe ɓe mbi la ɗaqata lana sembe alana en alyawma hande bi jaaluta o mo kaɓoyten ala ko mbawɗen mum haydara ay ɓerɗe gaftama yarɓe ɓe yarnoɓe ndiyam ɓe mbi he lamɗo to paaɗen to ala ko mbawɗen o wawi en so mbawi garon yimɓe koota ala ko mbawɗen jaaluta e junuudi e konu mum qala alladina wi ɓen yazunnuna yananaɓe annahu wonde kañumen mulaaqullahi ko hawroyoɓe Allah yawmal qiyamati Allah yaɓa ɗumen ɓen mbi ɗum ko kecce wawi kam min fi'atin heewi dental qalilatin seeɗa galabat fooli fi'atan dental kasiratan kewgal biidnillahi heewi yimɓe seeɗa poola hewɓe ɗum wona haala gare jehen saabu wallahu ma sabirina Allah wondi koye muñɓe gare jehen ɓe mbi min jaari Allah wi walamma barazu li jaaluta nde ɓe peeñanno jaaluta wo junuudihi e konuuji mum ɓe mbaɗi sappeji ɓe dari qaalu ɓe mbi rabbana joomi amen afriqa aleyna waanju e amen sabran muñal wa habbit aqdamana tabitin perɗe amen cembina ɓerɗe amen wansurna ya wallumin alal qawmi e yimɓe alkafirina heefere fa hasamuhum Allah walli ɓe pooli wajiɓe bi isnillahi yamirode Allah wa qatala Dawudu annabi Dawuda ñande hen kanko wari jaaluta wiyama Dawuda bamum wiyete ko Aïcha noon koye koynu ɗaaluta jeeya omo jogui kanko anani Aïcha omo jogui ɓiɓɓe sappo e tato ɓiɗɗo tokoso o woni Dawuda noon ko annabi Dawuda mo ganduɗa o ko gaynako wonno omo yaha e ladde kanko Dawuda noon hawre hayre nde noddimo wimo Dawuda rondomi min komi hayre annabi Haruna o rondi nden hayre o wirti wonde hayre nde wimo Dawuda o wi nam o wi rondomi min komi hayre annabi Moussa o rondi o wirti wonde wimo Dawuda wi nam o wi min komi hayre no gorɗa wartoyde o kefer jaaluta o ƴetti kaaƴe tedɗe fof waɗe sakkos makko o rondi o yaadi hen ɓe mbaɗi sappeji
ɗaaluta wi yeeyni lamɗo maɓɓe joom wuro baɗaɗo joom wuro joni o on yeeyni wi kala barɗo jaaluta ɓiyam debbo o mami rokku ɗum resa ko foti yiɗde resde ɓii ko no rokki kala e mon balɗomi ha wari ɗaalu jaaluta mami totti ɗum ɓiyam debbo o laamu ngu mi fecca hakkunteri laamu o feccere mi laamu o feccere hay goto arani kanko ɗaaluta o ñaagui Samuel yo ñaago Allah beele Allah hokkamo hollamo barowo jaaluta Allah addanimo alladu Allah ndu gujamne hen Allah ndu kanko annabi o wiya jogorɗo waroyde keefeero o komo ganduɗa so tawi alladu ndu gujamɗam so fawama e hoore mum samata haydara fata joni mbaɗi goto goto garɗo foof so gujam waɗama mum ara yeeso garɗo foof ha arte Dawuda gujam waɗa dari o hasi arde yeeso o wi Dawuda ko an jogori warde oɗo gorko Dawuda wi eyyi o addi noon kaaƴe tati ɗe woodi no waɗi tan haɗi munti hayre wotere o pawi lañal makko o fooɗi hayre wonde o itti hen hayre o wi bismi rabbi Ibrahima mi inniri inde Ibrahima o yaltini wonde bismi rabbi Isaaka mi inniri inde Isaaka o yaltini hayre wonde bismi rabbi anani de Yaquba o wi mi inniri inde Yaquba o rendini kaaƴe tati fof gonde hayre wotere nde o rendini kaaƴe tati ɗe fof gondi hayre wotere o ƴetti hayre nde o weddi ɗum yene keefeero o naatiri goddol yaltiri ngandi keefeero lappe leydi hayre nde yalti wari capantata gorko goɗɗo kanko Dawuda o daasi keefeero o haw yetti ɗum e yeeso ɗaaluta o wi o monimi warimo a fariha huwa wa man ma'ahu min bani Israil kanko ɗaaluta welti ɓe wonɗo ɓe fof belti o itti ɓiyi ko debbo noon o totti annabi Dawuda o fecci laamu ngu o totti annabi Dawuda ngu yo feccere o laami ɓe goniri noon duuɓi 40 kanko laami bange annabi Dawuda laami bange nde kanko ɗaaluta nde o maayi annabi Dawuda Samuel kadi ko annabi wonno maayi Allah waɗi annabi Dawuda annabi o waɗimo kadi laam ɗum adi annabi Dawuda ɗum woodano gonta tan ko laamɗo o wona annabi kono annabi gona annabi gona laam ko nden fuɗɗi o wuurdi noon duuɓi 7 o maayi annabi Souleymana lomtimo woni annabi woni laam laami kisa kañum aduna o fof ɗum woni wa qatala Dawudu a Dawuda wari jaaluta wa atahu llahu Allah rokki Dawuda almulka laamu wal hikmata e annabagu anani wa allamahu Allah jangginimo mimma yasha'u ko haaji jangginimo no mekeñaji mbaɗirte jangginimo no ndiwri haalta walawla daf'ullahi sanna tan wona duñgol Allah annasa yimɓe ba'dahum yoga mumen ɓe ba'dina yoga la fasadatil ardu ma leydi bonanno sanna wona ɓe so piiɓe tan ɓe piiɗu men nden aduna bonan so wonti no wawi wara nden moƴƴani wona so ndiɗo leydi fiili tan ɓeɗo gara piiɗu men so o fi oɗo tan o waɗa garɗo fiima ko noon woniri aduna wona kono so wonano ɗum so wondino wawi wara aduna welatama wa lawla daf'ullahi nnasa sanno wona duñgol Allah e yimɓe ba'dahum yoga mumen bi ba'dina yoga saabu duñirde yoga la fasadatil ardu ma leydi bonanno aha nden juumaji bona julɓe mbare walakinna allaha ko woni Allah zu fadlin ko joom ɓuural alal alamina e binde tilka ay ɗeɗo ayaji ɗe jannguɗa hannde ayatullahi goni ayaji Allah natluha emin qissode alayka ema an Muhammadu bil haqqi e gonga wa innaka na an oto hul haydara wallahi la min al mursalina koye nelaɓe jeeɗa nde wonno ko heefere ɓe mbinomo lasta mursalan a wona nelaɓe Allah wi wona gonga koye nelaɓe jeeɗa sadakallahu l azim من الشيطان الرجيم قال تعالى الذي تلك الرسل بين ما نلا بفضلنا من برني بعضهم يقومون على بعض يقوم نلا من بما مخيبا نجالا نعم نلا بين نلا بنون وهيب أنا كم فوفس أيوه أبو منهم إلى من كلم الله من الله
ene haalde mum wayno Moussa wa rafa'a Allah wi ɓamti kadi ba'dahum yoga maɓɓe darajatin darajuuji o ɓamti nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ewa e goɗɗo fof yo umumi da'wati ewa kanko nelaaɗo ɗo nelaa ko aduna o fof ɓe noon kewinirede koye jiwonuuji kanko nelaa noon ko aduna fof neɗa o hatmun nubuwati e kadi kanko woni timmode annabaago o tafdili ummati ala sa'iri umami ɓurnude leñol makko e denndaangal leɗɗi wal mu'jizati mutakahirati ewa kawniɗe kewɗe wal khasa'is al adidati ewa keeriɗe ngannduɗaa kiɗinkiɗin ken Allah en dokki ɗum وآتينا من ذكر عيسى ابن مريم وغفر البينات بالجاهلين الله وأيدناه من شمبلهم في روح القدس روح الجنة جبريل يا دمه قال ما يحق وكان جبريل النبي موسى عيسى ولو شاء الله لتوي الله هادين في يوم بهم ما اقتتل الذين من بعدهم حبثان بين أرض تقدم ضدها من بعد تقدم ما جاءتهم البينة لا يمد حجاج فيهم اختلافهم وتدريج بعضهم بعضا كلهم أجهال ونور اليوم إلا مجن ولكن كون اختلفوا بنور في هذا منهم أنهم من آمن من الله هم من أن تجد ومنهم من كفر وتتبع عيسى ولو شاء الله تبين الله هادي ما اقتصدوا بكبران ولكن الله هو الله يفعل كم قوة ما يريد كوي أو كم قدر ولا قوة وتدين أو وهاينا أو وخوردين أو ويمكن أو يا أيها الذين آمنوا إيه مورن قوم بالله أنفقوا نفقا مما رزقناكم إكم من غرزقين نفقا جودة لمن ديوه نفقون ونغسكي نفقا أيسا وانا ففون فوكم غسقنا يسأل وانا ففو أسكري أسكي من قبل فأدي أن يأتي لأرض يوم يلام ومن لا بيء فيه كوتيب على يوم ولا خلة على كهلا غنغل إنها ولا شفاعة تفور على سبحانه الله يمير ومن يلام يوم القيامة والكافرون هي فلب يدوا عليه أجدهم الظالمون بهتون ولا خلة ولا شفاعة لا بيء ولا خلة ولا شفاعة والكافرون بالله يدب الله وبما فرض عليه والله يدب الله فرض لهم هم الظالمون بهتون أنا يتوجه قل قول توانين غمر يوديهم أمر الله في غير محله يدب يمرور الله بمكن فراون الله نون لا إله كما غندا درته يقول الله إلا هو سوانا كنم نعم الله كما غندا على فقره سوانا كنم هو وني الله نعم وفي آية الكرسي وفي آية نعم وفي آية الكرسي سمى آية الكرسي وهي نعم أفضل آية القرآن جندان آية القرآن فوق آية الكرسي نعم أن التوحيد ربوت إنقل الله الذين نقول استفيد منها نقول غندا إن نفتر إمم وبيننا آية الكرسي لم يستفيد من آية سواها نفترتاك آية قد فوانا آية الكرسي نعم وانا مفقط فنغنا فوي على آية كديدة سبولي أن الشيء يصرف بسلف موضوعه نعم هو تدبيرت كل ولا قال هو ولا دون تدبيرت عندي كاي ميكرو لامبا كاي نعم ميكرو جمعه كاي ميكرو تان نعم كون نون ميكرو جمعه تدري كل ولا هو تدبيرت كل ولا نعم يا دولت هاي تدبير رسول الله نعم كون ليت غوند دو دي غوند فوي من دي فوغو نعم هو نون تدبيرت كل ولا هذا كرسي نسانا تدبير نعم فدا كرسي كرسي نون كرسي الله نعم يا فإنها اشتملت على أمهات المسائل وبآت الكرسي أنا مفتي نعم يمن مسألة الدالة على ثبوت الكمالات لله نعم
ewa masala e tindin timmal Allah نعم ونفي النقائص عنه قال كان أستا نعم على يمد ايوه ورد في فضلها آت الكرسي نقول كيو دنجوليها رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن آت الكرسي نعم ما لا يجل عن الحسر فمن أوا سورات منها أن يقول آت الكرسي نعم من قرأها عند خروجه من بيته فجنجي آت الكرسي أن يتكلم نعم كيف يندل فارا ولا في دور فارا ولا بعد ساوية أجنجي آت الكرسي دمر قلما نعم كان في دمان الله حتى يرجع ودو ما وانا دفار الله وارسل دمر قلما نعم يا كوكول فامدلي هنكو ومنها إن يقول آية الكرسي من قرأها مجنجي آية الكرسي دبر كل ثلاث شغل لجود غير سلم نعم وجنجي آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت هل رامنا الجنة ولا ما يد نعم هذا الجنة كما يد فما يدخل الجنة ايوه تيجي ومنها إن يقول آية الكرسي ما قرئ في دار إلا هجرة الشياطين 30 يوما آية الكرسي ميدا جنجي دي قل نعم وانا سيدان ويرا قل وفد بل شفنتس تيجي ولا يدخلها ناتا قل له ساهر بلاد غوكو ولا ساهرة ولا بلاد دب نعم 40 ليلة فد جماجي شفن بلاد ناتا قل نعم تيجي تجنو نلا لوي يا علي إيه ما علي نعم علمها ولدك أولي جنين إيه وأهلك جنين جمتورما نعم وجيرانك جنين وجيرما فما نزل الآية التي فينا آية كي أعظم منها قدر مولد آية دي قد أفضل المولد نعم قدر مولد على تيجي ايوه ومنها إن يقول آية الكرسي نراوي من قرأها أم جنب آية الكرسي إذا أخذ مرجعه سوى ننجي له دمك أمدله آمنه الله على نفسه ما على ركم هولا مك نعم وجيرانه على ركم هولا هدي مك جاره أفجي مك نعم والأبيات هولا قال لي يقول لي سلامك فوق الله كل من ولا توكم برجن نعم تيجي وأن جمع هذا بجنا ومنها إن أبو آية الكرسي سيد الكلام القرآن وكهو ها القرآن نعم كلا ها كهو من القرآن نعم وسيد القرآن البقرة القرآن نكسي كهو من سورة البقرة نعم سيد البقرة آية الكرسي كهو سورة البقرة نوع آية الكرسي نعم ايوه ومنها إن آية الكرسي ما ورد أن كجري وبي أنه نزل جبريل على موسى جبريل ميرين جبادي النبي موسى وي موسى وقول لا وي جومي جومي وي ياوي نعم وي من قال أجب كل صلاة كلام هالي شغل جوري غير سلمين نعم وهالي اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ونرفة ولمحة ولهدة ونرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وجود الهدى نعم وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله نعم وجوك هنا آية الكرسي نعم ويستوي نتوى نون جمع إن يلوم نعم كفين كترير ونئير جنوى غاسني نعم وبي كان هنا آية شفان الجيد الأجنر ملائكة هنا نوان ما براجي شفان الجيد الأجنر ملائكة kala air naam taw goto janguda 24 heures naam kala hen air ujunnaaji capanɗe jeeɗiɗi moƴƴere aɗa montinane ɗum yowma do asman noon wonirta hatta yum foko fi suuri ha Allah rutte taw goto janguɗa ɓe han kasa jangiñana kala naam wa tastaghilul malaikatu ene hen malaikaji nanya probléme ko diggay tan latotako fa akhadha al arifuna naam anduɓe ɓe jaggiɓe atal kursi ɓuri kewɗe naam mimi man qara'aha ajiba kulli salatin kalama jangi atal kursi caggal min juuɗan ɗo e Allah bi sappo e nayi naam fodde darnirɗe ɗe o wi hadara dow o naam ɓen jiɗete naam hadara les o ɓen jiɗete naam o wi mo jangi atal kursi fodde limore masala ani dey nela fodde temedde tati e sappo e tati
Allah yoɗinan ma نعم kala ko kulnoɗa Allah ittan ma نعم koye mo jangi ayatal kursi fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi o wi so tawi ko jaati ko o darano o dañat tawi ko basal wonduno o yaajati tawi ko faadende wonduno o yoɗinante tawi ko Allah dandam e kala caɗele yama kadi ayatal kursi so tawi neɗɗo reɗum muusi a windanimo ayatal kursi har feere fof bange mum Allah seedinamo ayatal kursi heege tama woni Allahu Allah kay la ilaha ko kanɗe rewede e gonga ala illa huwa so wona kañum ko on wiyete Allah نعم alhayyu kanko woni buurɗo duumiɗo keddiɗo mo mayata al ayyumu mo ganduɗa ko tabi la ta'khudhuhu sinatun mo momɗi nangata sakaɗano nangata sakaɗano min wala la ta'khudhuhu sinatun momɗi nangatama wala nawmun ɗoygol heɓatama lahu kanko jeyi ma fi samawati ko woni asamanuji o ma fi arde ko woni leydi fof ko kanko jeyi kala ko woni asaman ko Allah jeyi kala ko woni leydi ko Allah jeyi man zalladi ala on yo nane ala hay goto yasfa'u mo en tara inde huɗo Allah illa bi idnihi so wona wonde yemirode makko kala tefanɗo yimɓe yomal ƴewata mo yemide so yemirede wonata ya'lamu kanko Allah ma andi ma bayna aydihim ko woni yeeso tawgo wa ma khalfahum e ko woni caggal tawgo alhaali aduna ko woni yeeso men to laakara kanko andi ko adi en to a bange aduna kanko andi wala yuhiɗuna yimɓe ɓe pirtota fof shay'in hunde min ilmi e gandal makko ala illa bima sa'a so wona noon ko haaji andindeɓe o andina nelaɓe ɓen gandina en si a ɓuriyaji kursiyuhu kursis makko o ɓuriyaji asamawati wal arda asamanuji e leyɗele fof sis makko ɓuriyaji asamanuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi mbaddama nguru ngol kursiɗi ɓuriyaji wala yaquduhu tabbinta Allah firduhuma rende asmani leydi naddane Allah rende asmani leydi huwa al aliyu kanko tan woni tawɗo tagu makko al azimu kanko woni mawɗo aya garowo o woni sababu jippade mo ko Madina naaɓe ene parsanno ɓiɗɗumen ma jaɓa Allah parsu nde ɓiɓɓe maɓɓe ma jaɓa Allah fakka e parsa noon Allah noon jippini aya o Allah wiɗi la ikraha fi dini bawnugol ala e dini ala acceta walaw sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an tawi tan Allah welanoma dendaga ko woni li jaɓat jaɓan tan kanko woni mo welata ɗum no hor forcé jaɓɗo jaɓimo jaɓan gottoɗum afa anta tukrihu nnas hatta yakunu mu'minina ana honon Allah wi noon ela aɗa wawna yimɓeɓe kamɓe fof haɗum wona julɗe a wawa noon hoto bawni an kanti kam atta bayyana rusdu feeñi peewal minal gayyi ummade e majjere peewal nani majjere nani yo neɗɗo suɓoto peewal nani ene timmi majjere nani ene timmi yo ko cuɓiɗa hen faman yakfur biɗɗaguti kala mo yeddi seyɗani o yu'min billahi gomini Allah faqad istamsaka on kam jogitima bil urwati e ɓoggol alwuɗɗa koolingol tawi masala neɗɗo yeddi jalan yeddi seyɗani gomini Allah jaggiɗo tiiɗi jaggi ɓoggol lan fisamala ha ngol ganduɗa tajgol alana ɗum ɓoggol ngol taƴata wallahu Allah noon sami'un kanko woni nanowo ko haala alimun ganduɗo ko golla